Ngwanelo muhla sekuvusele sikwemukele Tindzabeni tensimbi ekucala kuso sibuko semaswati. Ibito lami nginginelisiwe ndla ngamandla ngihambisana nazamanzi manze. Tindzaba lo sabambe kubangivunangulu uThemba Masuku sowunikete emaswati isiqiniseko sekuthi ingwenyama inkosi imswati wesithathu ikhona eveni futhi yachubeka nekusebenta kanye nahulumende. Kulandzela nje emahebeti lakhona lapha kuleti taka social media na semisakatweni leminye kulamanye mave ngithanda ukucacisa nekugcizelela ngiphinze nginike isiqiniseko emaswatini nemhlaba nje wonke jikelele kokuthi inkosi ingwenyama umswati wesithathu ukhona eveni la mahebezi ukuthi akekho eveni angemanga nje lahlata khaba la conze kudunga sive semaswati nemhlaba wonke jikelele ikhona ingwenyama soloku isebenta nahulumende wayo kufeza tinjongo nempumelelo nentuthuko nenhlala kahle yemaswati butse butute nje sitawo khona kuniketa emaswati simo lesikhona eveni ukuthi kuhamba njani kwanyalo si cela ukuthi emaswati abe nesibinzi abambe lokho lokufanele ukuthi akwente kuze kutochubeka. Kanti ke mbukeli kulesikhathi sanyalo sitawuthatha likhefu sitawubuya masinyane esichubeke nato Tindzaba. Bosimelane nine labakhulu ngiyacela bompembe nilamule indzaba yesikhwama samkhulu asikubulale lokumfana kwamajaha ine sebenzile singaka. The pillar of the family falls, leaving behind a divine legacy. Abaphansi sebamkhombi kufanele kuthatha sikhwama samkhulu simelane. Now the question is, who among the family members will take it over? Kusobala ukuthi lesikhwama ngesakho. Cha mama, basengangikhombi laba phasi. Nayi imihlolo nemambalo yasangana uvumele emadimoni ukuthi adlale ngemfana ethu. Instead of being inherited, it brings nothing other than sadness, anger, Angiyoze lesangoma. frustrations, all in one drama. Simanga. Abaphansi sebamkhombi Angiyoze lesangoma. Simanga, the entangled inheritance. There's so much to learn and see in the kingdom of Eswatini. Sifuna futhi sikhuthata kona ukuthi nawe wati live lapho kabandi nalokuthi lokwendekako lapha eveni la kaNgwane.
Namambala uyabona mbukeli ukuthi indalo is a beautiful thing. Ubukhulu baNkulunkulu buyabonakala ngendalo. And you are tuned into a brand new show on Eswatini TV called Street Quiz. Street Quiz is a show that is aimed at finding out just how well you know your beautiful country and just how well you travel. Now, the beautiful part about it, and that is my favorite part as well, is you get to win a special prize. Now, that could just be money or a little something extra. As for me and my team, Nidani every week from here, just as long as you tune in and now I'm gonna start doing the OK owners are giving you the chance to win groceries for a year, with 10 lucky customers each winning 30,000 in grocery vouchers. To enter, swipe your count-on card when you buy any participating product or spend more than $100. Plus, you can get Sunlight dishwashing liquid for only $22.99 or Gold tomato sauce for a low $23.99 when you swipe your count-on card, and Rhodes baked beans in tomato sauce too for just $15.99. Only at OK, owners you can count on. Kudla kwempilo, food for life. An agricultural program that shows how a farmer brings food to the nation. Yawuphinza ukudle nasekufika isikhathi sebusika. Nalinile nje libele lana kuzone liyadwa imbela libele lahlanzeni. So lonke linale mvula le moderate yethu sine lahlanzeni. Kudla kusemhlabathini, konke lesikudingako sitakuthola emhlabathini. Kudla kwempilo for agriculture and farming development on Eswatini TV with your farm boy Samgelo Villarati Samvi. Kudla kwempilo, food for life. My name is Eswatini. It's your boy DJ Eswatini, aka BEZ. Catch me and the gang on a brand new show. Amazing show. I'm so excited about first episode. Hot new show for Video One. As you guys know, we do cover all things music and entertainment. I'm going to be doing the news aspect specifically. So our news is divided into two segments, into international news and then local news. I'm going to be on the Cozy Couch, hosting all the guests that we have on the show. Thanks for joining me on the Cozy Couch. Your performance, how did you feel about that? I loved it. Honestly, I was ecstatic. I'll be dealing with the hottest videos for the week. At number 1, we have Tenderness featuring Willem Seni for Love Me. We have the same boat. He's moving with the both of us. Number 1 DJ in Africa. Ngwanelo muhla siphinze sikwemukele Tindzabeni. Lo sabambe kubangvunankulu uThemba Masuku sowunikete eMaswati isiqiniseko sekuthi ingwenyama inkosi Mswati wesithathu ikhona eveni futhi iyachubeka nekusebenta kanye nahulumende. Nebekunene kulandzela nje emahebeti la khona lapha kuleti taka social media na semisakatweni leminye kulamanye mave ngithanda ukucacisa nekugcizelela ngiphinze nginike isiqiniseko eMaswatini nemhlaba nje wonke jikelele kokuthi inkosi ingwenyama Mswati wesithathu ukhona eveni la mahebezi ukuthi akekho eveni angemanga nje lahlata khaba la conze kudunga sive seMaswati nemhlaba wonke jikelele ikhona ingwenyama soloku isebenta nahulumende wayo kufeza tinjongo nempumelelo nentuthuko nenhlala kahle yeMaswati butse butute nje sitawo khona kuniketa eMaswati simo lesikhona eveni ukuthi kuhamba njani kwanyalo si cela ukuthi eMaswati
abe nesibinzi abambe lokho lokufanele ukuthi akwente kuze kutochubeka lokuthula lesi ngilokuthi sikuvikela. Siyabonga kakhulu. Litiko letekulima lisemkhankasweni wekutfola tindlela tekusita abantfu labasha ukuthi bakhone kutfutfuka kutekulima kute bakhone kutiphilisa. Lokhu kuvetwe ngumabhalanelo omkhulu kuleli tiko Bongani Masuku ngesikhathi litiko lihlangene nebantfu labasha kubuka tindlela tekuthi bangatitfutfukisa kanjani kute bhizinisi. Lo mhlangano wawubanjelwe ehhotela leBethel Court eZulwini. Iqiniso ukuthi abantu labasha ngibona labafomisha imajority yepopulation yethu eveni, so kuyadzinga ukuthi abantu labasha basonzele ekulimeni ngoba phela siyathi kuthi kulima ngilasithola khona kudla, kulima ngilasithola khona kwembatha, kulima lama-industries lethu lamanye enhlakangwane vele adependa emkhicitweni lolinywayo. So-ke abantu labasha kuyadzinga lokuthi babe exposed because lokunye khona lokubalekela into ungakayiboni. Mhlambe ke itolo i-agriculture yethu vele eyibebonakala ukuthi iyafomsana uma ucabanga ukuthi nje ufanele ulima ngetinkabi noma uyolima ngetimbongolo abanye ke balime ngelikhuba uhlanyele uphinde ubutohlakula ubone utovuna umuningi lo msebenzi ende udzinge amandla. Kodwa ke nyalo ema-technology sekakhona uma singaqinisa kakhulu ukuthi sisebenzisa lama-technologies angibenze nje kuhlakula kungona bekubalekisa abantu abasha nyalo sesilima ngetigulumba so uyachasha nje sifike isigulumba silime sifike isigulumba sihlanyele sekunema-herbicides ukuthi ufuthe elikhula awudzingi uyohlakula nyalo gradually sesinetigulumba letivunayo nembila sokuvuna ngetigulumba uye emakethe so siyacabanga lokuthi uma singagijimisa lokho bese siyaba-expose labantu labasha ngoba lakulimeni kwalokhu nje mina ngiyothenga lesigulumba sokuvuna ngibe ngisengiyifama ngisebenta angilimi mina kodwa ngichashisela lama-farmers awo konke maningi lama-opportunities lakhona nyalo kwa-agriculture akusiko lokuthi uyolima kuphela uyothengisa even nalokuthi mhlawumbe lo munye asebenze nje ukuthi mina ngibe ne-truck ngidahamba ngilanda ummbila le ngiwumixe emakethe ngidahamba la ngilamabhizinisi so kunye le-exposure ledzinga yentiwe ukuthi vele kufuna labantu labasha and nyalo-ke sekufuna abantu labanaleti ncingo latawukhona kuthiwa likhabishi ligcwele kuphi liyashoda so angihambe likhabishi ngilithathele ngilimixele. Seyitfolakele imotolo lebiwe emadvodza langatiwa ngemsombuluko ngekusho kwemchumanisi wesive nemaphoyisa aphindile Vilakati le motolo lwehlobo lweHonda Fit isebenzise kwenta bucala lobufaka ekhatsi kubamba inkunzi imotolo lephatha imali. Ngemuva kokubikwa kwemotolo yehlobo lweHonda Fit lethetfwe kumnikati wayo lobekathenga i-airtime eceleni kwemgwaco eZulwini. Le motolo kusolakala ukuthi kusebenziswe yona kubamba inkunzi imotolo lephatha imali. Ngekusho kwemchumanisi wamaphoyisa aphindile Vilakati le motolo ithetfwe ngemadvodza langatiwa ukuthi abe mangakhi njengobe abonakele etindzaweni letehlukene. Kulandzela umbiko wekuthathwa kwemali nemoto itolo imoto lethethwe kaManzini yabe seyifike ibamba inkunzi eZulwini seyitholakele ke le moto khona lokweyitolo labe ifuku sekhona nalama-trunk emali afika atholakala lakhansi noko imali beyingekho siyachubeka ke nalolu phenyo kungaba kuchubeka sicele sive sisibambise sisachubeka nalolu phenyo kuthola labo bomsolwa kule ndzaba ukuze ukuthi batiphendulele kulobu bucala. Vilakati ucela sive ukuthi sicophelele kakhulu futhi ke nangabe kukhona lwati labanalo bathinthe emaphoyisa. Etindzabeni kubika Sontomlangeni eMbabane. Libandla lekuphunga dehlakalo i-NDMA lithi lifise ukuthi kuphela lo mnyaka libe lakhele bantfu labathi kabetwe timvula tazamcolo eLois tindlu letingemakhulu 200. Kunyalo nje tindlu lesestakhile ting-102 live lonke. Siyachubeka ke i-target yakhe NDMA ukuthi kuphela lo mnyaka sibe sesimakhile 200 wetindlu ema-1 room nema-2 room lesibakhela abantu labalinyalelwa tindlu tabo ngendzaba ya tropical cyclone eLois. Tindlu lesetakhiwe sifundzeni sakahoho ema-2 room angu-21
esifundeni sakaManzini ema-2room angu-29 eshiselweni angu-17 bese kuselibonjeni angu-7 lokusho ukuthi ema-2room lesesiwakhile angu-74 bese kuthi ema-1room esifundeni sakaHoho angu-6 kaManzini angu-6 eshiselweni angu-14 elibonjeni angu-10 lokusho ukuthi angiting 36 tindlu leti ma-1room lesetakhiwe kutototini etifundza tala Eswatini. And then bese kuba nale ndzaba ye-rehabilitation lapho for bantfu labonakalelwe tindlu lese kwendakele-ke tifundzeni kuHoho ting-2 tindlu kaManzini ting-20 eshiselweni kude elibonjeni timbili shots ting-24 tindlu lesesitisaplaye nge-roofing leti ma-2room bese kuthi ema-1room yinye esifundeni sakaHoho esifundeni sakaManzini ting-4 eshiselweni kude elibonjeni tindzatfu lokusho ukuthi ting-8 tindlu lesesitisaplaye nge-roofing material kutototini etikotstala Eswatini losho ukuthi Mbukeli kulesikhathi sitawubuka leto letibuya ngaphandle kwelive. Live leTanzania selibeke imali letigidi letingama-470 temadola aseMelika kude likhone ukuthenga umjovo wekugomela umkhuhlane i-COVID-19 kanye nekuvusa tinhlangothi letithikamezwe nguwo lo mkhuhlane. Live leTanzania selibeke imali elinganiselwa letigidini letingama-470 temadola aseMelika, $470 million ukuze lithenge umjovo wekugomela umkhuhlane i-COVID-19 nekwelekelela tinhlangothi tomnotfo tishaye ukubhedvuka kwawo lo mkhuhlane. Live leTanzania licale kusebenta indzaba yemkhuhlane i-COVID-19 ngemva yokuthi kushone mengameli wakulela live John Magufuli loshone ngenyanga endlovulenkhulu kulomnyaka ngesifo senhlitiyo yena lebeka netinkolelo letsite ngalo mkhuhlane kungako kulela live bekude nemigomo lebekiwe yokuvikela. Lo beka lisekela lakhe losengumengameli lomusha wakulela live Samia Suluhu Hassan uvetile ukuthi ngaba liphutha uma bangachubeka bayithathele phansi indzaba yalo mkhuhlane uthi kungmanje lelive lifake isicelo sokuba ngaphansi kohlelo lakamhlaba kwelekelela emave ngemjovo yokugomela umkhuhlane i-COVID-19 lelatiwa ngele-COVAX facility. Lo mengameli uvetile ukuthi sebaqalile phansi bathumela imibiko yelanga kule nhlangano yebantfu labatfolakala nawo lo mkhuhlane njengoba lelive lema eminyakeni lophelile ngesikhathi samengameli Magufuli. Uthi sive lesilinganiselo ema-70 sidzinga usito lwe-oxygen emitholampilo leyahlukahlukene yakulela live. Buya eveni le-Indonesia, live le-Indonesia libhekene nesaya lenkulu yokukhula kwetinombolo tebantfwana labatfolakala nemkhuhlane i-COVID-19. Ngekusho kwendvuna yetempilo yakulela live Bhuti Gunad nelilanga langemsombuluko lelive litfole bantfu labangetulu kwetinkulungwane letingamashumi 20,694. Lemvuna ivetile ukuthi kuleli viki leliphelile nje kuphela lelive litfole bantfu labangetulu kwetinkulungwane letilikhulu 131,000. Uthi kulabo labangetinkulungwane letingamashumi 20 labatfolakala nawo lo mkhuhlane elangeni langemsombuluko labatinkulungwane letisitfupha bamfana. Lemvuna ithi babone ukukhula kwetinombolo ekubeni lelive licale kutfola bantfu labanemkhuhlane i-COVID-19 wehlobo lekubhedvuka eveni leNdiya lewatiwa ngele-Delta variant. Kwanyalo ngekusho kwembiko enhlangano yakamhlaba yetempilo ange-36 emave emhlaba lasatfolakala nalehlobo lolu lalo mkhuhlane kanti live kati nde-Afrika khona 16 emave latfolakala nalehlobo lomkhuhlane lekubhedvuka eveni leNdiya. Sekubuya eveni leNingizimu Afrika lobeka ngumengameli welive leNingizimu Afrika Jacob Zuma sogwetshwe tinyanga letilishumi-15 ejele ngelicala lokwedzelela inkantolo. Kubuya ukuthi mengameli Zuma wedzele inkantolo ngekwehluleka kuvela embiko likomiti le-state capture ngesijubo sayo inkantolo. Lo mengameli ugwetshwe lomuhla ekuseni enkantolo yemtsetfo-sisekelo eJozi. Etindzabeni teSwatini TV kubika Samkeliswe Khoza kanti ifombe etitfolakala ka-France 24 DW kanye na-VOA. Kulesikhathi mbukeli sitawubuka nanku umbiko wetimali. Ngithatha lithuba ngikubingelele ngikwamukele mbukeli embikweni wetimali ingcenye yendzaba la sibuka khona ukuthi imakethe yetimali idime kanjani siphinde sibuke ukuthi iminotho emhlabeni nje jikelele ibheka ngakuphi kanti-ke libito lami ngithemba Ngosoka Dube.
Langa lakithi lilingana ngamashi nemali yaseNingizimu Afrika lirandi libonakala liphelelwa ngamandla abukana netimali temhlaba kulandela ukuthi imakethe sithi ngona tingenelisela umbiko weNingizimu Afrika ukuthi seyingene ku level 4 we lockdown kwelelanga lehla nga 1.2% etoleni laseMelika njengoba idola libita 14 emalanga 34 cents kanti ke umpondo lehle nga 0.61% impondo ubita 19 emalanga 86 cents euroni khona lehle nga 0.91% euro libita 17 emalanga 7 cents kude Africa timali lilanga lehle nga 0.67% epuleni pula imali yaseBotswana libita 1 lilangeni na 32 cents kanti ke yaseMozambique yona imali ikhuphuke nga 1.19% elangeni njengoba lilangeni libita 4.412 kwama Mozambican medical. Kutangisheya timali lidola laseMelika libonakale libuya emandleni kuletinye timali temhlaba kanti ke imakethe tikhatsile tibuke titsenjonga lesihlanu tinombolo tawuphuma titikala temsebenzi khona eveni laseMelika kukatsekile ukuthi ngelesihlanu kuphuma tinombolo tema-farm payrolls khona eveni la seMelika tinyanga ya June lekukatseke ukuthi tikhuphuke ngatiye ku-690,000 kusuka ku-559 wema-1000 kanti lebantu labete emsebenzi unemployment rate likatsekile kusilona lehle kancane lehle nga 10 basis points liye ku 5.7% kanti ke lisuka ekuthenini bele ku 5.8 wama% esukwini lamuhla sikatsile ukuthi eveni laseMelika kuphume ECB consumer confidence lokuyona ngomba yokuthi abantu eveni laseMelika bayisebenzisa kanjani imali yabo kuphindze kube ingomba ukuthi umnotho uyakhuphuka yini noma uyehla ledola laseMelika likhuphukile khuphuka 0.59% kumpondo amunye mpondo ubita 1.3843 wamadola aseMelika kanti ke euroni khona likhuphuka 0.30% liro linye libita 1.1902 wemadola aseMelika. Asibuke malanga lamahla usingithi market imali idime kanjani. Emakethe tetimali letingaphatheki letingema cryptocurrencies zitona tibonakale tinhlonhlobala njengoba iBitcoin ikhuphuka 1.77% ibita 35,179 wamadola aseMelika kanti iEthereum ikhuphuka 7.79% ibita 2,141.79 wamadola aseMelika. Kutemcebo waphasi inzengo ya oil longakahlutwa ibonakale yehla kanti ke ukatsekile khona esukwini lamhla intsambama kuse kuphume inombolo actually ebusuku kuthi khona namhlanje nakuphume inombolo te-API weekly crude oil stock lekukatse tiphume kanti ke evikini lephelile kwaba kwehla nga 7.199 utikhithi temphongolo umbongolo wa oil onkahlutwa ukuta 74.01 wamadola aseMelika lokusho ukuthi wehle nga 1.70%. Netinsimbi tehlile njengoba idola lindondobele ligolide lona lehle nga 0.85% libita 1,769.03 wamadola aseMelika. Silver kanti silver selsiliva sona sehle nga 0.87% sibita 25.935 wamadola aseMelika. Siphetha ngamashares Eswatini all share index ke kakhulu isolo ku 498.79 kuma index points kanti South African top 40 ikhuphuka 0.09% 59,526.40 index points. Kasushaye sobeke lapho umbuke imali ngisho mbukele ukuthi mina nawe kasiphize sibona nokusasa ngikuvuma ngosi lokuvalela sakho uThemgosi wakadube usale kahle. Mukela ngwanelo muhle Tindzabeni temidlalo lo wake wabangumengameli wenhlangano leyengameli umdlalo webhola lapha eveni Adam Mthethwa uthi unelithemba lelikhulu ukuthi mengameli lomusha walenhlangano Peter Simelane utayithuthukisa ibhola side sive ikakhulukati likhethelo lesive sihlangu semnikati ukuthi singenele imidlalo lemkhulu lefaka ekhathi iAfcon.
Ngelisonto evikini leliphelile, Peter Samora Simelane wakhethwa njengamengameli lomusha wenhlangano ledlalisa umdlalo webhola lapha eVeni, lapho khona kubheke ukuthi aphathe le nhlangano iminyaka lemine letako. Adam Mthethwa lowahola le nhlangano ngetulu kweminyaka lengu-20 lapho khona wasebenta namengameli lomusha uthi unalo lithemba ukuthi Simelane tawukhona ukuthuthukisa ibhola aphindze asite nesihlangu semnikati ukuthi sikhona ukungenela imidlalo lemkhulu emhlabeni. I would say the president is his own man. I've worked with him. I respect him like I respect the rest of the people that have been elected. And you talk about leadership, you define good leaders and bad leaders. I think when you talk about good leaders, among other things, you talk about people that would be ready to listen and people that would lead others without dragging them. And at the end of the day, the caliber that I'm talking about of Simelane, I'm hopeful, and I do expect him and his team to do well. And he's his own man. He would know when to consult and who to consult with. And no, it's not for me to say a word of advice or two to him, but I can keep on saying I wish him all the best as they undertake this mammoth task of football development in the country. Simelane kule minyaka lemine utawubasekelwa nguSteve Houghton, Mashumi Shongwe kanye naMakhamayikhele. Lo bikela umsakade Eswatini TV kutemidlalo ngilinda Dlamini na Fabrice Msonera, Mbabane. Umphathi welicembu leMbabane Highlanders Ali uthi kusukela cala khola lelicembu ngeminyaka wanga-2019 sewukhokhe imali lecishe ilinganisele ku-10 million emalangeni kunakekela lelicembu kanye nekholela abadlali. Ali uvete lokho emhlanganweni nebetindzaba ezulwini. Ali Khomongo lophethe licembu leMbabane Highlanders kusukela ngeminyaka wa-2019 uthi kwanyalo usacabanga ukuthi kule season letako utawuchubeka inaliphathe vele lelicembu. Khomongo uthi ke nakabuka imali lakayisebenzisile kusukela cala kuphasa lelicembu icishe ilinganiselwa kwemali lengu-10 million emalangeni. Because this is not the company, it's a team. When we go to the sponsors, I approach a lot of sponsors, they are saying that they need the legal documents. Now, I already spent close to 8 to 10 million when I was talking to my bookkeeper. Yes. Up to now, as I'm speaking up to now. Salary, transport, and buying this kumbi, renting these offices, and all this kind of things. So is going there. Yeah. But if the situation is normal, I'm here to stay. And I just give you an example that there's people when you have Vodacom. I mean, Highlanders is a big team. When I took these pictures and everything to the sponsors, they were very impressed about the team. Even if you say Highlanders in Pretoria, people there are even these pictures of Mbabane Highlanders. So it's a big team. It just needed to add the management of marketing and everything, but what they are going to market for, because they have to market something that is written in black and white. Umongo bese wethula umqeqeshi lomusha welicembu enesimavuso lunayo bonke Khomongo ukuthi amnikele lithuba ukuthi abuye asebenze kuMbabane Highlanders. Kwanyalo kuMbabane Highlanders sindzaweni yesine ye-M10 Premier League ngemaphuzu lang-24 ngemva komdlalo lengu-23. Lo bikela umsakade Eswatini TV kutemidlalo ngilinda Dlamini na Fabrice Msonera ezulwini. Tikuca lapho ngwane lomuhle tindzaba tensimbi yekucala tethamile setigcwele ngensimbi yesikhombisa usale kahle.